nan kaman tes ndai ban tes nget ya kan ga machine gitu waktu dengan cuong ipi tanggo mo kadi ke pandemic kalau fiang bakal ke pandemic kamu nakaliang ke sarkar ka ai ya kijing patha lani ki protocol but kade ya kata halo jong artli ki act kawai gadi NDMA act but kawai gadi epidemic diseases prevention act kamu ketika tu epidemic disease act te halor kani bagadi ke pandemic ke wala declare ke WHO bangin khangla ni ke jing sapheng dan ke jing pur jong ni yang jepang isperni gini protokol bangi sa ai gini ke jing patha buat ke jing trailang bagi snong oro iskata ado bagas dang ke ora ai ke jing jap hagi bubun hilang kamla man spread kadai kadang ke jing kethok ke baong ba uni virus dalile dakta unong yang kata ngaku burhi nomor kibo pun hi gidi bam lele jadi asam tentu kindam kam mandi dawai ya kata ngaku bur nrei tang goi pada ku bangi si ong bor ba uni khang jepang pur step ba umlong pada kum giwe gijat flu lani gijat biang kli iba pur step ng pur uni nalo kata ru udai virus botma gidang ya study tementang ngil alap mo tapang ngidang ya syahwat ngilap ya gani goi ba kidan gitu kiba ngisem sampel mataksi ngites iki ngilap bagilang positif tengala oni bon sinang ni ba om baro kibalang positif kidi kiba stam pun kidi ki asam tamatik ki bamni lagi ban kam di dawai teladang imut larangi ong ta kamut ni ong ba kamet ka ciki ka khan ti nambar ba khan kamet utuk tang dipang bade kaile hina kamet punya hina kaliang kamet yo utuk tang dipang Tika jingong jongi pada quarantine. Wafidan ni kata hadu suppose ni namang ikan ni kata incubation period. Berkata kadi nak start science. Kawala matai hi lagi start doktor. Iba kham start dan ini berakhat. Iba tip ya gani. But nibu iki hapo quarantine. Te don pada ki ong bang indali test yang kilong negatif. Kata kadi namang nganai ka explanation nam ta kata ngir ngilai kali ngilale hi ngilalap hi nam tagi hal mo ka sajang ni test mentah kasi kilong positif ni test kumla tang hadin asi kilong negatif tambah ngin ong ba kilong negatif katu kacing long negatif kacungki kalong hapor ni sem sampel ka peti ba kacing khan jong kamet kacungki kim lele tambah mak ka ini goi mo baro ki baron hospital ki baron kacing sistem no covid-19 ki ba sistem no covid-19 ki baron ki comorbidities dan ngisem ka sampel hadin arsi laisi kilong positif ini ki asymptomatic bone dan ngisem yang ikut sampel hadin arsi laisi kilong negatif explanation galong kumde pakakhan gamet ka jungki te kapau negatif bat kata kanong kajingkeman bat ka ayangi ya kata ka mangi ang barbot kajingkerman bat nangkani kawan kajingcap kata ka digoi ka explanation benta kini ki machine kiba ni test kini kita kiba calibrate nadu napo ICMR kadi ka ICMR ka ai ya ke permission kadi ka ICMR ka check shwa ka bale lo di tigi test shwa test ki run shwa itu test license na kala abyang kadi ka ICMR ka banong oh kila test lada kadon kanu jingthot kanu machine kadi ka ICMR ka banlap nomor bar khat kini ki report ni upload ya ke jinglap ke jungi hak tu po ki yu khat ki bangi ong city cycle ki ke khat ni upload lo lada kadon kanu ke jingthot ICMR kan point chen tebat ong ba ki machine kim trekam kata ka bombe kata ngan ong sha yang ni hates nomor balai ngidon ke jingkit kli ngidon ke concert ba uni kanyang jepang unumpur ti nyetri lang baginang sensar snong mo boros kata bat dai na kata kajing sultu jeng inang sensar snong bante lakam apo snong ni sala ban job adu menta kada adu gani kenti kam spet mo masiwai chwe ti sum pet sagawai idon ki jaka tiba idon ngilap gini ki jengker kom jengker ya mo pet gini ki jaka ki bobon hi ki bakhlat ude ni gini ki jaka bengilap na do ni ko pet ha mo ba pet ha jelo para menta fi ong ba
uni umlele ha umlele tangba ulele pada ya kiwa dan kiwe Jepang wat ki bom dan ka immunity ka khlan ta kadang isa ong ngai i rang ba sang i ong ba kini lai teli ki dei bendeng ki mas hand sanitization but physical distancing kata ka badai ban ai jing yero nrei pada hakaju kapor yang ba ila dingam tretes hot to kamlele tangba kawi kalong ba kani ka pandemic basensya de kini ki app ta kata misa enforce kini ki protokol ki jung shin ya ka jing pang diabetes pipa test menta kasi ha kalong hai ka dat sugar pisoman pi ngam nget ya kani ngani test na hawi kata khila banne ha kani menta kani ka jung covid-19 kamnong menta mo nakaleng ka jungi habang ilala positive ka bangi khenit positive wadang ilala positive ngile contact tracing tingilaya wat dot kabade hang to mo life mori gitu ki brothers ki father ngilawat dot ngilale contact tracing nitip kadai na kamdai na kabade sisa nitip ya kata kila isolate mo but hadu menta namar bangin im test yo iki kimtre don bom tre test tingilap ya bon kilong negative immunization te kawai kalong ba ha kanu kanu ka test ngimla banong ba kalong 100% correct henry haba ngipet ya kani ka jingpang gar kampur haba ngila o mangi galang positif na kalyang jong kokot katran kokot kya kamot ni krienti ba fin nget ya kata ka jinglang positif nginum angkai ba filang positif kamdai yang ini kamdai ka ba sotelat panong filang positif na filang negatif kamdai yang ini supet betang koi kumno ngin ai ka jing sumar wat kini ki frontline workers tu ni kini ki ba train na po health department ki ba train ki ki department ki ba enforce kini ki train system na menta tu no na menta kam jingjang tu no tong bara khat nong sang sno nei man ka por fit ong ban ben fin kren ben yaki fin kren kho yaki kam dei ka ba te bun ki ba ngila ban yatai ha ka no ka por ndala kala ajak kan in sai kren ni kata hang nu ngi bakla hang nu ngi lat hang nu ngi dei